Nggak ada kain, nggak ada. Indomie itu nggak pernah salah sih. I don't know, but clearly there's something about Labuan Bajo yang bikin enak banget. Apa namanya? Cahaya mataharinya, cahaya matahari. Yang soapnya tuh enak gitu loh. Bener-bener yang nggak terpolusi pokoknya. Jadi matahari yang enak. Itu tuh adem. Jadi panasnya panas adem gimana tuh? Sedih last day di sini dan gua akan balik untuk mimpi kurut. Terima kasih. Sekarang kita mau ke Cecilia. Lu kasih tahu Ki? Udah aku pas udah. Oh, oke. Mau nyoba sisa di sini. Gue nemu tempatnya baru tahu gue tadi gara-gara nyari sisa. Ada di sini dan look at this. Jadi kayak hotel gitu, tapi ada restorannya juga. Ya, gila banget. Viewnya di sini sore-sore sih, aku bayang ngomongin sama cowok lu. Mau coba mango rasa satu. Untuk sisa sama minumnya Kak? Banyak soalnya mau coba rasanya, soalnya mau review. Terus frosty green satu. Frosty green-nya. Jadi ada 3 nih yang mau aku coba. Sama cornholio-nya satu. Jadi 3 sisa, 3 bom. Oh berarti yang frosty green satu. Iya, cornholio satu sama mango. Iya. Bingung mbaknya juga maksudnya. Sama monkey palace ya? Yes, betul sekali. Sama minumnya Kak? Ini appreciation buat lu udah ngabis laundry. Iya, baru selesai laundry, langsung ditodong pakai koktail. Iya, segar jadinya. Mama sayangnya. Lihat, buka wine kayak lagi bikin prakarya anjing. Bertiga, kampret. Tahu minumnya doang nih orang. Iya 60 pikir foto booth. 360 itu foto apa? Oh, ikut duduk ceritanya. Baik saja.
but who needs the shelter when you are by my side? Have me at her, you caught me by surprise. Oh, how I lost my senses when I'm in those hands of mine. Forget the things that made you more. Oh, I don't need your hatred from how I know before. Oh, break my fragile heart. Fools know that nothing's forever. Oh, I don't need your hatred for it won't be up till your world comes crashing down. I hear no in my soul. Even when I cannot find a place to do. Kiss me, wake me up. I hope you wish me luck even when I'm on my knees. Kiss me, wake me up. I hope you wish me luck even when I'm on my knees. And if not, then what? Come kiss me, wake me up, only you. So should I try to see it through your eyes? Oh, ketemu banget sih. Ini pasti lu punya fans baru nih. Anjing, gue mau ketemu banget sih. Dimas main dong.
Mau dong Dim, lo main-main dong ke rumah Karin, gue pengen banget ketemu lo. Sini. Halo, iya. Oke, nanti pas gue balik ke main bareng ya. Oke, siap. Oke, sip. Oke, see you, sampai jumpa. Iya. Kan gak nelpon anjing. Itu dia uniknya dia. Di dalam hati dia tuh itu lu lagi jawab. Lu jawab itu bener. Anjing aneh banget. By the way gue sama Cindy lagi tergila-gila sama basreng Mama Fuji. Gue kena influence, gue kena racunnya Cindy. Terus gue beli di Shopee bro. Dan ternyata enak. Dan gue rekomen kalian pesen yang apa nih, yang daun jeruk. Enak banget. Ada sapi. Menurut gue sambil nonton, sambil ngedit konten, ngemil. Gue sebenarnya lagi sariawan. Lu tahu kan rasanya pedes sama sariawan, beh. Sakit banget tapi ini enak banget. Kayak rap alien deh. Penghuni baru das ini nih, aja das kerja kita pertama nih karyawannya. Gelap ini. Bisa anjing ya. Itu natural. Aduh enggak, gue matiin. Cepet. The last episode. Nih, lihat ini orang. Gak ngedit akhirnya lihat coba duduk di depan sini doang. Ngedit pakai apa?